Luis Ortuzar nauzue, alkatetzarako Eusko Alderdi Jeltzalearen kandidatua. Kandidatura honetan lagun dodazan pertsonekaz batera, Gernika Lumok iraganean izan zuen indarra berreskuratzeko lan zintzo egingo dugu. Lehentasun bat dugu, enplegua. Bizi-bizirik dagoen herri bat. Un lugar seguro donde vivir. Era guztietako kirolak praktikatzeko herria. Con una biblioteca moderna, con ordenadores y salas para estudiantes. Con unos servicios sociales que ayuden y orienten a quien lo necesita. Euskararen erabilera normala izan daiten herri bat. Donde vivir y trabajar. Y también estudiar. Barriztutako eskoletan. Eta berriro, Euskal Herrian eta munduan zehar símbolo bat izan daiten. Industria, comercio y empleo son nuestras prioridades. Y para ello hemos preparado un proyecto de desarrollo económico para el presente y el futuro de Gernika Lumo. Proposamen estrategiko bat daukagu, kombinatua eta integrala. Musikako enpresa parkerako. Eta Ibarreko gune industrialerako. Debemos prepararnos para cuando se abran los túneles de Aotzagane. Porque es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Preste egongo gara. Zure partaidetzagaz. Industria gunea berrantolatuko dugu osorik. Para ampliar las empresas que ya están. Y facilitar que lleguen nuevas empresas. Biharrezko hori begira, goinbailako lanbide zikita biharrezkoa dugu. Sortzen diren ekimenak lagunduko dugu. Preparando desde el presente el futuro para Gernika. Gizarte eragile guztien partaidetzagaz, mugikortasun plan bat garatuko dugu. Porque la convivencia de coches, peatones y bicicletas sí es posible. Herri eroso eta jasangarri bat gura dugu. Vamos a revisar la OTA porque el modelo actual no es justo. Basilekuaren azpian, aparkamentu bat egingo dugu. Y otro en Rentería, junto al Centro de Alta Resolución de Osakidetza. Hay un problema grave de inseguridad ciudadana. No hemos tenido nunca una situación así. Konponbidea ez da erreza. Baina udaletxetik ahalegin gehiago egin leike. Zure iritzia jakin nahi dut. Horregaitik, hartzen do konpromisoa urtean birritan gutxienez, auzo bakoitzean batzartuteko. Bertako arazoei, proiektuei eta beharrizanei buruz berba egitearren. Gure obligazioa dalako herritarren beharrizanak zeintzuk diren jakitea. Porque el pueblo lo hacemos entre todas Y todos. Gure gaztetxoentzat aisialdi aktiborako proposamenak bultzatu behar duguz. Eta gaztelekua ez da nahikoa. Gernika Lumok behar ditu zerupeko piztinak. eta urbietako sarbideak konpondu. Eta Lurgorrin instalazio barriak ipini. Umeentzako, gaztentzako eta nagusientzako. Porque creo en un ayuntamiento cercano a la ciudadanía y eficaz. Abriremos una oficina administrativa en Lurgorri. Eta tramite administratiboak modernizatu eta arindu egingo duguz. Argi daukat nire konpromisoa, zintzotasuna, lana eta eritziak entzuteko prest nagoelako nire berdia emoten dutzut. Todo esto y más porque te lo merecemos. Zeuria dalako. Zeuria dalako.